ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तरामना ओक्सरी मसिगी मरुब पाउदा मणिपुरी लोना भारत की निपान सुबह शेड्यूल चंबंगम लिबासी इपा इपू सिंह होनरंबगी महिनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे मियोय खरना अरानब थबक कया चथदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी बु लेखा ताहनरब होनरे अमदी मणिपुरना दिल्लीबु माइथीब पीदुना कुनसुबा सेनिया वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की फाइनल संख्रे हजु पाउ सनोन पिजरी मणिपुर साहित्य परिषद की हुमुद्राग मापन सुबा सही की मिफम ngasi कोनुलपाक्ता लेबा लमयान बसांगलेन पांगथोखरे थोरमदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी मणिपुर साहित्य परिषद के प्रेसिडेंट प्रोफेसर एलांगबम दिनमनी अमदी एमएलए टी मंगी बाबू नमरोइब म्यूजिक ओइन सरुक याकी थोरंगमरी लेना प्रोफेसर दिनमनीना साहित्य अमदी कल्चर असि म्यूबी की पुनसिदगी लापथोप यादरब पोसक अमनी कनागुम सिंगना पुनसिदा थेंगरक पक्या मियामना पानिंगब मोंगदा फजरब वाही वता क्या सिजनदुना इथोप याई हाइकी मणिपुर साहित्य परिषद की मरुब मियोय कया यावना पांगथोकिब थोरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मणिपुरी लोना भारत की निपान सुबह शेड्यूल चंबंगम बासी इपाई पुरसिंगना सोक्थब नाइदन होनरंबा अदुगी महिंगनी हाइकी माना मखा तारदुना लिसिंग समापन कुंथ्राग मंगागी मतम अदुगी साहित्यदा थवाई यावजबा इपाई पुरसिंगना तुंगी मिरोलगी येंगदुना होदोलंबा मणिपुर साहित्य परिषद की मपालना ngasiदी ngasi mirol sina madugi mahi mapung phana phangle jati amagi horokpham chanabi phije chaksa kaya adu makhoi makhogi sahitya paruba matamda irailena khangmangami ngasi ki tangdu leita draba mafam masida lamdam masida sahitya ki sangstan singna kathok pagal loinena asoba thodang kaya logduna saukatpa santi leba lamdam ama oinana hotnari basi aikoi punamakna mateng pangpham thoi ai bai bisingna mating magun leiba miyoibada ज्ञान लौसिंग पीबंगमगदबा समाज की अमोट पकया सेंदोपंगमगदबा लंदम सिंग नुपी सिंगना लौरिबा थौदांग अमदि नुपी की इशू सिंग समाज असिदा अफबा पाउजेल पीबंगमबा वारेंग सैरेंग लीला ड्रामा अमदि सिनेमा स्क्रिप्ट न सिंग बकया इदुना लंदम सिदा शांति पुरपदा सोब मतेंग पांगबियु हाइकी मतिक मकुल लैबा मियोइबदा ज्ञान लौसिंग पीबंगमबा ज्ञान में पुकई ओइगदबा समाज की अमोट पकया सेंदोपा नंगदबा लमदम सिगी नुपी ओइबिसिंगना लौरिबा थौदांग नुपी सिंगी इशू समाजदा अफबा पाउजेन पीबंगमबा वारेन सेरेंग लीला ड्रामा सिनेमा अदुगा स्क्रिप्ट न सिंगबा कया इबिदुना लमदम सिदा शांति पुरपदा असौबा मतेंग पांगबियो भारत के फबा यूनिवर्सिटी सिंगी मनुंगदा अमा ओहनरब होनरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी असि मियोय खरना अरानब कया सथदुना मिसंग मिंगसत थियन बगलोइना लेखा ताहनरब होनरे केरमस मतंग रिपोर्ट अमा हंदक भारत की प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी न सरुक यादुना तरामरी सुबह कन्वोकेशन पांगथोखिबगलोइना अफबा यूनिवर्सिटी अमा ओहनब होनरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी असि मियोय खरना अरानब थबक कया सथदुना लेरे हारि ISTV न्यूज़ न फंगबा पाउगी मतुगिना असिगुमलबा अवांग मथा की मही तंफम संग अमा ओइबत नतना थिंग टैंक कया लैरिबा मफम असिदा मियोय खरना थबक हापीगनी ठिका पीगनी अमदी सप्लाई पीगनी हाइना यामलबा सनफम कया मियोय कया दगी लौसिलगा पैसा लौसिलिबा मियोय सिंग अदु लोड ख्रे हारि पाओसना मखा तारदुना मियोय कया दगी पैसा लौसिलगा लोड तुना लैरिबा मियोय सिंगी मनुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्टाफ अमदी यूनिवर्सिटी असिदा ठिका अमदी सप्लाई तोबा मियोय यावी हारि मखोइना मियोय कयादगी पैसा लौबा मतमदा वाइस चांसलर अमदी रजिस्ट्रार की मिंग सिजन हारि मखोइना मियोय कयादगी नमथाक तौदुना लौरिबा सनथम सिंह अयाम्बा सरुक बीसी अमदी रजिस्ट्रार पीगदोइनि हारि थबक हापीगनी हाइना सही मरी की ममांगदगी लुपा लाख यांखै हेना लौख्रगा कोइलो लोतुना लैबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्टाफ हाउ यावरे हारि अमरोमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस मनुंग लैरिबा बैंक तगी पैसा लौब यारनी हाइदुना नमथाक तौबा मियोयसिंग अदुना मखोइना पैसा लौसलुबा मियोयसिंगदा चेकता लुपा लाख कयागी सेनफम इरगा पिरकपदगी लौथोकपा चलुबा मतमदा मसागी अकाउंट लुपा चामा फावबा लैरमदबा यावे हारि पाओसिना मखा तारदुना मसाना मसाबु मणिपुर यूनिवर्सिटी की टिकादार अमदी सप्लायर ने हाइजबा मियोय अमना टिका पीगनी सप्लाई पीगनी हाइना मियोय कयादगी लुपा लाख कया खोमजिलगा लोडख्रे हारि माकना मणिपुर यूनिवर्सिटी की ए ब्लॉक ममांगदा लैरिबा खोंग असि रिटेनिंग वाल की थबक तौननबा बीसी अमदी रजिस्ट्रारदा लुपा लाख मंगा पीगनी हाइदुना मियोय खरदगी पैसासु लौसिनख्रे हारि मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्टाफ ने हाइबा मियोय यावना मियोय खरना
मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर अमदी रजिस्ट्रार की मिंग सीजन अदुना मिंगसत थियलिबा अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी बु लेखा ताहनबा चथरिबा थबक असि मणिपुर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना अथुबा मतमदा जब चाबा थबक पाइखतुना मरा लेबा मियुसिंग परा तंबीबा मतम ओइरे फिबम सिदा अदुमक चथरकपा तारबदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की लुचिंगबा अमा ओइरिबा बीसी अमदी रजिस्ट्रार की मिंगसत थीबत नतना यूनिवर्सिटी असि नोमनोमगी लेखा तारकनबा मखोइना मखा ताना होनरकपा याय हाइना पाउसना मखा ताना खंगलगली ISTV न्यूज की दमक पौदमजरी सुनील कुमार ISTV न्यूज इम्फाल लोकताक पात की इसिंग न कोशलग लैबा थांग केंद्र की मनुंग सनबा करांग खुलदा थकनब टेप वाटर फंगरी अना अयेक थोलक पमतमदसु खुदोंग सादब कया मायुक नै हाइना खुंजा सिंग न ISTV न्यूज द फोंदुरकली हेमसिगी मतंगसु पौदम अमा इम्फाल किलोमीटर हुंफुरोम चलग लेबा थांग केंद्रदा खुदोंग चादबा मफम कया लेरी हंदक पाउमी टीम अमना मफम मदुदा चलुबदा केंद्र असिगी लोकताक मयाइद लेबा करांग खुल असिदा हिरम कयादा सोथना लेरी सिंगदुम अमदा खुंदादुना लेबा मियामना अनालाये थंगनब इसिंग अमदी एजुकेशन सेक्टर दा चाउना खुदोंग चादबा मायुकनरी लोकताक तगी इसिंग लौदुना लोकताक हाइडल प्रोजेक्ट ना मई पुथोकलबसु करांग प्रजा सिंगदा मई चांगनाइना फंगमंगमद्री प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा ओलबसु ममिंग तगिनी लोइनना हाई स्कूल अमल लेरिबसिसु ममिंग तगी ओइना लेरे हाइना हाना क्लब की सेक्रेटरी ओइरंबा हौबीजम नबना ISTV न्यूज द फोंदोरकी अनाब यावरकप मतमदा ही तोंगदुना इसिंग लाननब होनबदा अवाबो ओइबना लमखांगदा सीबसु यावे हाबे वाफम फोंदोकी कोई करांग की दबसी अदुकी मतिक सोथरी जे लंबी थो मई सिंग मई की मतंग हाइजगे मई सिदी चांग नाइद्रे सिदी मणिपुर की सिमोरजी इसिंग जे कोई लोकताक तगी इसिंग थई वाटर सप्लाई स्कीम अम लेरिसिसु ममिंग खक्तगी ओइना लेरगा मसे थबक इसिंग सिंखलगसु अखोई प्रजा सिंग कान कान हंदबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओलकबगी डॉक्टर अहुम कोई कांग सिदा तागने हाय अदुबु ngasi डॉक्टर सिंजे कोई मसक उब फंगजदे पथोक सिंग लंबी से गी ही नतना लेतबनिना नुमिदांगदा अंगांग चापोक यावक मतमदा अखोई सिदा लेखिदबसु यावखरे हाइदी ही नुंग फरक ताबा नुंसित मसिन नुंसित सिलकपदगी साथोक सिन फरक ताबदगी अंदुगा करांग खुलगी अहल अमन फोंदोरकपदा सही खरगी ममांगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लान की खुथांगदा थंगनब इसिंग फंगलमी अदुबु हौजिक्ति असम राइफल्स न ओइना सिजनक्रे हाइरि खुलसिदा मियोय लिसिंग मरी रोम खुंदारिबनी मसी nga फाबना मरुइब सिनफमनी अंगांग सिंग अतोप स्कूल कॉलेज चननब होनबदा लंबी थोंग मतिक चादबना चाउना खुलसिदा अवाब मायोकनरी सिंग मथक लेरिबा हाई स्कूल असी सरकारना अथुब मतमदा सेमजिनदिदुना अंगांग सिंग मही मसिंग तंबदा खुदोंग चाहनबियु ओजागी अवारा पाकिया यंगसिनबियु हाइब वाफमसु अहलसिना फोंदोरके सी मचाइदा अखोई मयांग फाल असिदा अखोई हजिक लंबीगी कइनोमा हजिक थोंबीने ना हजिक लाखपसिदा मसिम याम थुना अखोई लंबी जे अखोइना सिमगा याम थुना अखोइना फावन जंगिंगी अखोई लमदमजिगी खंबीरगा अखोई सरकारना सु मियंग चंगन जनिंगी अमना अखोई करांग लेबा अखोई स्कूल सिंगे अखोई यामना मतिक चाद्रबा अदिगी उफुल वाइफोन यामहुदा अंगांग यामना अनाबा लैना तिना यामना पक्निया ओइबा अदुम फिबम ओइबा ngasi बुदे रिपेयर सरकार तौबिदिरिबा सुमरमदजु अखोइना सेमजन साजन हनिबा अदुगुबा अखोई प्रजागी नदगी आई हाइजेरी ISTV पाउगिदमक एन रंजनगा लोइनाना नौरिबम फिलिप्स करांग Joint Forum for Transport Welfare Tamenglong na haukiba tang taret ki ahing nong yaidagi Imphal Ziri amasung Tamenglong lambida kaukiba blockade all Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union na susagat pagaloirana forum na taliba dabida sakana miyang sangbiu hari numihumi suraba phawba gari sawari romna lambida panduna leiriba si yanglaga thuba matamda yanaba ama purakna mohona biu amaromda Transport Forum Tamenglong na su driver rabadi miyam gi yanglaga बनसे कोमथोक पिननब अपील तवी अमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टर्स यूनियन अमदी ईस्टर्न ट्रांसपोर्टर यूनियन इम्फाल ईस्टना हयेंग मेगी 13 अहिंग नोंयाइदगी मतम कक्तना थौबाल डिस्ट्रिक्ट चकाबन तौगनी हाइना तोरमबदु एसपी थौबाल केरादेसाम गी खुथांगदा चीफ मिनिस्टर ग वारी सानदुना थाजब पिरकपदगी कोमथोकले संजेंथोंग थिंगबगा इंदिरा पार्कतगी पार्किंग होंदोकपगा मरी लेनदे हानगुम इंदिरा पार्क ममांगदा पार्किंग अरेंजमेंट तोहनगनी हाइना थाजब पिरकपदगी बनसे कोमथोकपनि हारि मयुमदगी वारी सानसी हाइदुना पुखरगा पुलिसता लालुलुप अबगी मियोइनी हाइदुना खुलाइगा कोरना सिनरमबगी थोंग जानिंगदब फोंदोकतुना पासोय कैथेलदा वाकत मिफम सतखरे दोसे थासिगी मरीगी अयुक पुंगनी ताबा मतमदा पासोय पार्ट 4 दा लैबा तावरेम सनाथोय कौबा अमसु असम राइफल्सना मयुमदगी फारगा अयुक पुंग मरीदा लमसांग पुलिसता खुलाइगा लोइनना PLA की कैडरनी हाइना सिनरमनि हारि सनाथोगी मसिना फोंदोरपदा मतम कुइना लेपलुरबा
थोंग असि आसपागी मरुमदा अमुक मखा चथरकले सनाथोई लिसिंग अनि मरीदा सरेंडर तोरब मतुमदा युमगी लेता लायरदा मतिंग पांगदुन लेरकपनी पुलिसना पीबा सरेंडर सर्टिफिकेट सुलई निमित अदुदा लाखिबा कांगचुपता लेबा तरासुबा असम राइफल्स के कांगबु अदुदा सर्टिफिकेट फावबा पुथोक्तुन उल्लबसु वारी सानगदबनी हाइदुना नमदुना पुखरगा हेबोंग पोपीदगी नोंमिगा कोरना सिनरम थोंग असि यानिंगदे हाइकी तुम्बीबा आंगांग अमाबु मोइना नमदना हादना सरेगी करिगिनो अमागिनो हंगबो खुममदना आंगांग असिबु पुगिबजे अखोई मरम यामना चाते मरम चादबनिना अखोई यामना पेंदबसिना मयाम पुनमंगना अखोईगिदमक्ता मागे खुदिंगमक्ता ओइरबसु अखोईगिदमक्तादि मयामना लेपियु हाजनिंगी मरा लैतबु इक्वाजे मरा लई हादना मसादा खुला यावी अदना हाइदना हाजनबिरेसे मसी याम फतबनी आइगी बाके तौजदबसे मसेजिदा मोइना खुला यावीना हाजनबिरपसे अखोई यामना पेंते अतकी मतांगी यामना नुंगाइजदबा हाइबदो मतुंगदा अमु हना थोक्तनबगिदमक्ता आइना ngasi हाइजरी आइना अमरोमदा अवांग खुनौ मयाई लेकाइदगी लाइसम बीर सिंह अमसुंग खुराकपम खोगेनबो मतम अमतदा मयुमदगी वारी सानसी हाइदुना पुखरगा लालुलुप अमगी मियोइनी हाइना सिनरम थोंगबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना अवांग खुनौ मयाई लेकाइदगी पासोई फावबा मियामगी वाकत खोंसत अमा सतख्रे असम राइफल्स की काहेनबा थोंग असिदा सरकार अमसुंग मियाम कयाम कुइना पेंथोक्तुना लैखिगदगी हंगली याथेंगदा लाए दुगा युमदगी भागिबदु मोइना लंबेना अमना बिसिंग हाइने लंबांदा कमिंग चकदा कमिंग तौबदा तना प्लेयर बानना फारेना हाइदि हाइबुं बुबा दे अमना होगेंड्रो हाइसिना मयुमदगी फजना ममाना बुथोकना ममाना तौबिनो हाइबसिदा मोइना लमेना पुथोकरे कुनोंग बो तौबदु तबु करी तयन पोपिदगी खुलाय कोनना फारेना हाइजनबिराजु अखोइना दु यानिंगदे जान सुमाय सुम तौरगदी लैहौरिबा आंगांग मयामसे सुमाय सुम तौरगदी अखोइदि करमाय हिंगनी अदुगिदमक्ता यानिंगदना अखोइ सि रेड सिल डिवीजन मदर्स डे के थ्रोम बिष्णुपुर पांथोखरे थ्रोमसदा लोकताक ब्रिगेड की कमांडेंट संजीव सोहन तरुकसुबा असम राइफल्स की सीईओ धनजित सुसरबिया की तोंगा फम क्यादगी लाकपा ममा ओइबे सामरी रोमदा असम राइफल्स की मार्केट की खुदोल पोट पीदनु काय खुमनबु उतकी सीईओ धनजितना इमा हाइबसे मिन उबलाइनी इमा सिंगना फबा मसा पुथोकपदा अचौबो थौदांग लोबियु हाइकी थ्रोमसी सनापति चुरसानपुर अमदि तमिललोंगदा सु पांथोखी हाइरी ईश्वरना अखोगी इमासिंगसी करीदमक्ता सेम्बिरक्लिबनो हाइबदा मालेमसिदा लैबा मी खुदिंगमक्सिबु येंजनबिनबा ईश्वर मासिना मफम खुदिंगमक्ता लैबा यादबदगी लैबा ngamdabadagi हाइबदि ईश्वर हाइबसेमतनी अदना ईश्वर अमखक्तसिना मालेमसिदा लैबा मी पुनमक्सिबु येंजनबा ngamdabadagi अदना मरमोयदना माना ईश्वर की मथंगदा ख्वाइदगी नकपा ईश्वरना अखोय म्यामबु नमकु नुंसिबिबगुम नुंसिबिबा ngamgadabsi kanano haibasida mana ima haibasi sembirakpani haina habi स्कूल न्यू लंबुलेन सु मदर्स डे थ्रोम स्कूल असदा पांथोकी थ्रोमसगा मरी लेनना माही मसिंगदा मिथोय मिहनबा महिरुसिंग अमसुंग अंगांग सिंगबु लुना थंबा ममा कया खुदोल पोट पिदुने काय खुमनकी नंबोल पुलिस स्टेशन की ओसी प्रेमचांद लेमराम खुंजा सिंह फजदब वही वता सिजनबगीदमक महाकी मथक्ता एक्शन लोबीननबा JSC अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर निथौजम तोमना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द वकत ख्रेहरी JSC न सिंधुना लेमराम शांति कैथल कम्युनिटी हॉल द मियाम की पांगथोखरे मिफम असदा तोन बलुप कया की लुचिंग कया सरू याकी ह्यूमन राइट अलर्ट की डायरेक्टर बबलू लुइतोंग बमना मियाम ngangnaba leidiba पुलिस ना मियाम द ओनसिन्दुना सारे पुलिस थंबगे कानबा मियाम न फंगद्रे हाइकी अखोइगी ngasigi leidiba समाजसेदा ताइमोन न मोंगलगा अखोइगी मयाम की सेम सिनरगा अखोइ मयाम की पैसाना केसदा leidaga खुलाई वाइ काउंसिलना मोंग प्रोजेक्ट करिनो इदना अंगदबनी उति प्रजा मियाम की सिक्योरिटी नतबल अचौ वसा करगी यानी करगी सिक्योरिटी को तंगी तो मुका लेबुई योने मसीनी को पाइला जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी ना सोलुसिंग तरा मथोइदगी होना लमदम सदा लेरिबा माही तमफम संग सिंगी महिरु सिंगी यूनियन इलेक्शन नीति नियम चुमना पांथोक्तुना मथिंग लेबा यूनियन सिंग ओहननबगी वखलोन द सेम खिबा गाइडलाइन सिंग अदु मेगी तांग तरा ग तरेता पांथोकदोरिबा LMS लॉ कॉलेज के कैंडिडेट सिंग अमदी मरी लेनबा सिंग नांगा न सतपिननबा कमिटी की माकेदगी खंगलगली सना प्रताप सिंग से हेना मपुंग फान बिननबा कॉलेज सिगी ओजा सिंग अमदी इलेक्शन कमिटी दा अपील तोरी
Manipur Civil Services Combined Exam 2013 da mai paklaba tangkul jati gi candidate ahum opge thorom ama ngasi singmerong da leiba dim jati shiksha ashram complex ta pangtokre tangkul katam nawlong ifal sinna pangtok thorom madu da tamilong gi DC Ursio Atha Zifam amadi IPR gi joint secretary Zuringla kengo su saru yaki loina atai sansthan kya gi miyo sing thoromadu di yauki mai palaba candidate sing aduda khudol pot pi dunoi kai khumna utki miyo sing adudi exam aduda topper waikhiba LS ngathing sim rank number kungamari subada lakiba sangam S rank number yakhema pon subada lakiba rinthing hongsui amadi simre asau rel rosni nong tabana maram oiduna amor kai hundokpham oriba dumping site asi gari changbada awawa mayok nare maramasna kaithel dukan amasung yum gi amor akai hundokpada khudong saroi daba sigdamakta miyam na waru biganu hana Imphal Municipal Council ge executive officer NG utam gi cherol amana hari Trauna makhoi office sagat pada Kwaketel bazar da leba kaithel phambi singi set ama hen lawsilaga sagat na mohonare amadi niyom gi wang madala nai mioi khara lam henjinna sajille habigi waphamda Kwaketel bazar no pi pothom apunba lupna sinduna kaithel asida mifam ama pangtokre lubasigi president balana phongdorpada lambi paktokpada kaithel asigi mamang thangba set ani lawsin khrabani kaithel asida card paiba pofum phami chamaga mari rom lei masida natana card paidaba sing tharaga puna pofum phami sani yang khaina hingana bagi lambi ori anda kaithela sigi matagi saruk talai banga yon pham set asi trauna makhogi office sagat pada loksina na honari hanagi sagali ba pham asidadi lupna athing balaite makatana set ama loksli basi loksin biganu haijawani rona kana gumba khana lam henjinna dukan sajilek pa yaure haina su phongdoki koi lamje gari ni sukam je kaisale koi ji sangam majna kakharabani ko namar le dore lamde ki lapani ji bari yauri adegi apoi hana le begi ka sama bari sibak da sandre adegi mari le daba authority singna ne angama atau mantri madu kangte kari jande angama singna ne mating pa iraga adu matamda sari ko je le pi baiba Indian Dental Association Manipur State Branch na nomagi oiba free dental health amasung awareness camp ama Surasanpur gi Tubong Bazar da leiba Dr. S. Radhakrishnan Foundation School da pangtokre United Friends Organization amadi Cookie Students Organization gi lupsinga kushin da duna satagi ba camp asida mioi samri ga taraga mari layengki mioi kharana aina thingkhraba popi pambi thanab gi damakta guan tabidagi kilometer ohumlom changsilaga leiba Ukhrul district ki Thoihi Khulgi kilometer amorom hena sangba singi mafam sing mai thado pi thabak kanna chatari masna maram oiduna singi mafam kayada mai marung tharamba singadu athingba pibadagi thaba yadre lo singbagi thabak phawba paket pa yadre mari renaba singda kayar hena wakalabasu tabidre haina khungi headman NZ Khathingna ISTV news da phongdurkli kendra gi MLA yauna mari renaba singna yengsin biduna singda mai thabagi thabak asi thingbiu haina phongdurkli Sing pam tawadi umangra thaba sing yangang siro ina thana bane lamai thaba si khoina shu ti hi kuting gi mai tlauden no ti shu thopni to bu kramaina chakrak pra ha si khangbu da bai ko si smaina lamai thaba mi urdi rupa li simanga ma fine to ni ha si de ni to bu pha ba sungam dra bai ko thoti sing ni ko kramaina chakrak pra ha si khangbu dra ba parmen shu hai to bu ma khoina shu yang sing da sungam dre ko Makoy na siya ako'y botum pura kun da sabi ni forest na lam usiko to po makoy na siya ako'y botum dependo sa ako'y na siya makoy na siya dyan na siya kino labor sa laga government na sarkar na kino watchman tamaga tambahib siya ngamdra ba kun siya authority siya na siya dyan na kan ba yung ba siya ngamdra ba king siya kujikti wari ni lam siya Jing si loina ko obani na ising han iputok lamba makai si loina kang sile lam si ako'y jing da makoy na papandagi laaga makoy na bubi thawa si to ko lam si loina pura ko oba dun ising si kusik di pura tulen si su lok si su pura kang si ising si su warab ni kikti ako'y na pamjabadi ako'y local gi MLA si su ma marak da sung yang si kun da go su masi su pamje hay na i-comment da su pito ba mani Maski tang taraga ni panda maiba khulda thokiba misi mina adugi asengba report miyam da khangan gadabani haina kanglai maiso sawat pa joint action committee na khangalagli miyat aduda maiso Berlin thoinau amadi nilakamal yorum batarabadi miyam na so angam mamateng pangani warusin pronab hunabi haina home minister ki puning singsilagli
Issue of Children haibasida nongmayu oiba khanane nabagi thorom ama thawaiban junam lekai da leiba Haikam Kala Community Hall da pangthokre TIC thawaiban junam lekai na sunduna pangthokiba thorom aduda MARC gi convener Kaisam Pradeep Kumar Director Prosecution Advocate Tej Kumar na resource person oina wangang ki Tej Kumar na tungi yumbrel orakada bangang singbu kanagumba singda namduna thabak suan basi aina yadaba thabak ni mama mapa oiba amadi imung manungna yengsin ba watpadigi sei taraga mangai sudri bangang singna makhal makha kaya gi aina yadaba thabak kaya sathrakliba si thingho patangai phade asingumba kaya si thingna bhonabada mama mapa singi chawraba thodang lei haiki समाज की युवी वगैरह मणिपुर की फ्यूचर लेकर हौरे मणिपुर की अंगांग से मकोई से माया मरुन मयुन तो पता नहीं थदर पीले अदुमिता की लंदन से मणिपुर की फ्यूचर लाइफ करना लेकर मणिपुर से यंगियो हाउ की बच्ची 1980 दगी सिरे में नहारों में आने की यंगियो को 10 अंगांग they are all teenagers, children. All Manipur Anti-Drug Association Amada Dio Sesan Social Services Society Amasung Community-Based Drugs and AIDS Program ga kusam naduna Free Detoxification Camp ama Imphal East ki sombung Sairem Kuda Hokre Numetraga mangani satagata camp asida Amada Maya Lusungi President M Padmini Lema Community-Based Drugs and AIDS Programs Imphal East District Coordinator W Diljit Amasung Amadagi Secretary Organization K Megachandra su saruyaki Megachandra asugma kem asi tongan tongan pham tragum do pangthokre makata na su pangthokigani President Padmini Lemana drug hana siznaramba singna karamna tokani haiba khangdaba to pham khangdra leramba kaya du kem asna kana ba pirgani haiki ngasi tawriba thabak asina nakoi khara khaki natre haibedi sidai sida noi tara oiro kul oiro kuntha oiro noina game sida yauraga noigi wakhal hongakpa noigi afaba wakhal mayam amada sandoknabagi awareness amasu oiriba adugulaga game ni Nisana kunai de piba sai thenga masung masibu thingnabagi miyamgi thodang haiba asigi matangda miyamgi khanane na mifam ama kadana sinduna Bishnupur district ki manung chanba utlo mamang lekai community hall da pangtokre Thomas the DM College of Science ki lecturer Weramba N Maniton kadagi secretary Dipanjit Ningthozam amasung Trukpu Nambol gi Laisram Bijoy su saruyaki resource person na Manipur Human Rights Commission ki member Weramba N Jinongyai Human Rights Initiative ki acting chairman Wai Ratan Kumar na wanganki nongyaya ni sahibasi Manipur da khwadi maroiba problem ama ore pharmaceutical drugs nga sidagi na hasing yamna section gadabani loinana ni sa thingbagi akan ba khongjang ama sagalasi police amadi lo khakta ngai bana kanaroi haki Ratan Kumar na ngasi Manipur da khongjang kaya dalibasi Manipur government na soibadagini ni sahibasi khogi khunai ga tana thana ba yadraba ama oina longnare Manipur da hidak mana season nabadagi India da cancer khwadi wangna leiba state oire haki Koki anaba leiba mioi amana masanupigi mamanabi ama thangna yanbadagi thina soktuna siza hospital da laikanari thodosi ngase yupung tararom tabada loitang khunong maning lekai da thokibani thodosi da soklabi nupi masa adudi en mangalaima sahi taraga mari apokpa mangizau kawi thodosi da senari mioi asina mangsatabam luke sahi yankairom sure ngasi mangalaima Mahaka school amata da taminaba Romilagi manakta larik amalobo chatpada thodo ase thokibani hari All India Students Federation Manipur State Council ke President M Sanahalna hospital da laktuna sokluba mahiru se ke phibam yengsin ki asugma thodo ase thoktana na ba wakal chorba miyo se mafam sana thambiu hari athokpagi sing phati bokta dum paisa topiba dum se dum haina ba koina tawdari duga si tomai tawbi tawra e asem na yam thina kandem tawi satram solokpada haiba si angau bodi angau dum thambigro Mai bama lai kitabaga thodok kamari lenana sayasigi mas thada mayumdagi hangang police na pharaga hojik wail chathariba laikin thabidagi Berlin thadu natrabadi miyam su pharo haina laikin thabigi miyam na sangmai police station da thomjan khre police ka wari sandarba matungda pangma yaba mating pangani habigi thajaba pirakpadagi thasigi tara tarukta court ta puthoktriba phawbanga higani haina singu sadongbi kanbalup ki luchingbi sarojani leimana phongdorali Indajina tawbiba phattaba mayamdagi yengaga khunja mayamna sigibani numitro police mayamsu ui hai chengmaigi laiba mayamsigi mamangda imungda changba ngamdaba kaidogida mayamse loina urakanda chakhibani police sinagibani adra ngasai indaji harpatu patawba natte magi yumje khunja mayamna sigibani ana khunja mayamona phabiu haibi phongjangi lai Nupa amana mahana hek poksabi masanupiga mari leinaduna angang unaki haiba thodok tat chenaba
imung lekai na yum kai thudekre thodosi pasoi police station gi manung chanba juremba makha lekai de thokibani thodosi da January buno pa asigi maming thoksom devan sahini punipan apokpa leikitraba thoksom ibomsa kawi mahaki macha nupa ani amasung nupi amalai maki nupi leikidaba sahi ama phadri mahaki macha nupi tha asigi nipanda masa nuaite haiduna rimsta pukatlaba matung numit aduda angang nupi masa ama poki adubu angang adu polaba matung da leikidre hari lekai gi miyam na singnabati tigat pada angang adugi mapa ts debani haiba khalakibani kunai na yadaba thabak asi tobagi damakta yuremba maira pabi apun bulum na nupi masa asiga nupa aduga posam do lotun leire haba khalak padi chatuna yeng lubada leram kide khoisau narba miyam na debani gi jum stok pahor pada pasoi police ke kambu laktuna irang adu laksin ki lubki mihut amana ts deban maya koba amadi deban gi masanupi lekai digi tathok pagalona na kana gumba amatana makhui bu sangsa pam pibiganu deban bu kana gumba singna thengnarbadi phaduna sinabi u hairi ban gi numidang waramda unaraba matung sida ngasi se magi mama boksi la aba matung da wari je tar aba matung sida oji mapa sina lot khare aduga mapan dok sina du hari bangang unari ba masani piji puraga mapong khangdana mangre adu hari ba nupi masa ji posong omda le na maira pai bi me na magi masal hangna masapa matamda mapan dok ko ba hari sina gari de la aga pure gare hadana angang je thiba khangdre nupi masa ji khangdre mapan dok mangre nupi masa da puraga mapa ju mangre aje adu sangsdan khudimang na mari le na authority na yenggen biraga mai matik chaba dandi pibiu lamdamasgi culture punamaki horpham oriba lai harauba ngasidi matam kuina masak thokna param sumna harauba ngamludrabasu tapna tapna masak thokpa hengalakli haina hedikon ge cherolamana hari lisingani taruk-tagi Manipur da leiriba civil society organization ama oina herikona lai haraubada paring chumna harauna na mohona duna lakhibagi mahina ngasidi wakhal taraba ahlaman iresa kayana chobotodang lobiduna Manipur ge khungang lekai kaya chatuna paring chumna lai harauna ba wakhalon taminna ba chen chongli adubu kanagum kharana miyam gi damakta tawriba asigi tayona bada tawge habigi matagumna singnaba amaga loinana laibungda mera mifamda lawkiba warepu thoidaba sing herikona tumina yengduna leiroi maramaduna lai harauba thorom tawbada paring sumna mera mifamda lawkiba kalon sing kaidana lai harauba thorom pangthok pinanaba apil tawri hoje makatana sanabagi pau lobisi Sanabi pau pijari Manipur Delhi bu maithiba piduna kunsuba Women National Football Championship ki final sangkre All India Football Federation gi miyeng makada thasik tang kun ga taretagi Assam gi tongan mafam singda Assam Football Association sinduna sathariba kunsuba Women's National Football Championship tangasi Assam gi Bokagata sanakiba ahanba semi final match ta Manipur Delhi bu goal taret chuno da maithiba piduna final sangkibani Manipur gi goal singadu NZ Balana goal ohum O Bembem D Grace I Premisori KSS ngobina goal abamam sanki kunsuba edition phawbada Manipur na taraga mapalak final chang mangam khre masigi manungda champion taraga taruk runners up anirak takre ani suba semi final da Odisha na Jharkhand bu goal ohum sino da maiti ba pikre thasigi tangdra ni thoida samgi golagata Odisha ga final sanaragani Singzamai CS Club na sinduna Tramapan Suba Y Nilabani Memorial Open CS Tournament ngasidagi sanaroi yang kegani pana saruk yaduna Singzamai Community Hall haukre Hotopagi torumda veteran CS sanaroi onatum Singzamai CS Club ke president A Narayan Hana Club asigi president Uramba S Umananda Amari Club asigi advisor Aizugindro na toruma pusingwaki numetari ni satagata tournament asigi ngasi sanaki bada Ronald Bisho Shadat Rosikumar, Utamzit, Suraj, Bobichan, Gautam, Poringanba, R.K. Lenin, Mina Kishore, Tulkeshore, Dolendro Netaji, Victor, Amadi, Oli, Mai Paktura, second round Sankre. R.K. Chandra Kumar, Amadi, Longzam, Basanta Kumar, Om Suba, promotional, non-state player, badminton championship ki Jayum Pugi, men's singles ki semi-final Sankre. Manipur Badminton Association sinduna event kunga mathoida sanaroi samga tarira saru yaduna DM College campus talaiba association asigi indoor hall da satariba ahom suba promotional non-state player badminton championship ngasi pangthokiba tongan ba age group ki event singi pangthokiba da saitrom do makagi nupi masagi single ki sarakiba da KSS Maheshwari KAS Jibalata K Monalisa K Janita Mai Paktuna quarter final sangkre sayangkagi men's singles ki sanakiba da Kulen Koki Landrona Hizam Ganesorbu maithiba piduna quarter final changkre saitra manga makhagi nupa masagi singles ki sanaki bada ke chinglemba Y Brothers RK Tinglensana
N. Ojit Kumar, O. Tej Kumar, Rahul Pukrambam, Aton Chittaranjan, M. D. Shakir, M. Samson, Mai Pakre, Said Ramdu Makagi Doubles Sana Kibada, K. Sandip Amadi R. K. Martin Gijura, Punsiba Yankom Amadi, Uparandagi Rajkumar Gijura, Nauba Maibam Amadi S. Zyotin Chandra Gijura, Oinam Nirjit Amadi Maki Lamba Rahul Pukrambam Gijura, Mai Pakre. Social Amity, Integrity and Prosperity Organization Hekak Mapal Awalaikai Sinduna Organization Nasi Grounda Om Suba Saipo Cup 7 Aside Village Open Football Tournament Thas Kitang Taraga Mangati Pangtok Lagani Hari Saru Yaning Basing Thas Kitang Tram the Pawagi Manung the entry form Pishalakadabani Kangalakli Akupamaro Organization Nasi Office Taki Kangbayagani Hari Taning Development Club Mayang Langjing Sinduna Club Asigi Ground the team Taraga Tarukna Saru Yaduna Taramatoi Suba 7 Aside Football Championship Thas Kitang Tara Nithoida Loslagani Losumagi Tormda BJP Manipur Pradesh ki Vice President I Mangiton Taning Development Club Mayang Langjing President K Sauba Madiate Miu Kya Saru Yagani Hari Department of History Amadi Department of Physical Education and Sports Sciences na Mga Suba Manipur University Annual Sports Meet ki Nupa Amadi Nupigi Overall Champion Oikre Numunum ni Satara ki Mga Suba Manipur University Annual Sports Meet asi Losin Kre Losin Magi Tormda Manipur University ki Vice Chancellor in charge L Tombi School of Life Sciences MU gi Din and Irabanta Amadi Din of School Students Welfare MU gi RK Hema Kumana Singba Musing Tormo Pusing Waki Sports Meet asi Nupa ki Football da History Department Cricket Management na Amadi Volleyball da Political Science Department na Nupa Amadi Nupi ki winner Wakre Nupa ki overall second best team na Physical Education and Sports Science Department takre Nupi ki na Economics Department na takre Makong matang taraba team singda medal Amadi certificate pido na puning tawat ki Hawzik ngasinong may wakiba ay nga sagi pao pizari ICAR Lampel pati ki pangba pao ki matungina Nasigi khwadi ki saki basi Celsius degree Kungani pandas mik taruk waki khwadi ingkibana Celsius degree taraga mapan nuksati yaw basing manil chang ayuk to chada mar fudraga mari waki numinyung matung da chada mar phumanga waki ngasigi nongju gi sang asi millimeter kunga nithoi 10 mik taruk waki losalak pada maru ba paw amukane pizari Manipuri lona Bharat ki dipan suba sadul da chanmangam libasi ipa ipu singna honaram bagi mahingni haina se Minister Okrami Bobina Phongdokre Miyoi Kharana Aran Mathaba Kaya Sathaduna Manipur University bu lekha tahana honare Amadi Manipur da Delhi bu maithiba piduna kun suba senior women's national football championship ki final sangkhai ISTB ki pawmiyeng tabiri sing amukana kurundari